beba eho ene beye ti se ye fie kese a se ye ye bibia ye betu mika ye den akọ na afi enkoye se uye bibi na uko ministry o no obi ko hu o se asemasi no oye politics there be se film authority ne pa eno de actor bia ti bi bo wura ho eti se cultural center ye wa ha actor uwura mu a obi musa o se ko kwa hini obi anim se because ye sini hu adwuma wo nti no uwura ho a definitely obi anim se sini hu adwuma na wo ye okodi na sa film authority na ye kan ho asem sa film authority no ba le ye sre ne se on twadani na onhwe performers and the filmmakers are omo Ashanti region na Ashanti region so ye wo enipa afukudama omo so ba authority ni so bia eyedan eyeye enti Ghana Actors Guild sa anamo no so yatu na esan se yenim se aban no betie yen ena minister no so owa so pa odi tie ya semuti no omo be ye ne sa amana ye fe e won so na Actors Guild ya ade na mo mo se Abusianfo anamo bebre na Ghana Actors Guild yetu yawo ade bia ye friend annual charity program ye no afibia na sa program no ya share program na se no committee na